nden ɗon ta ko ɗo hunjoto alqur'an andi ko wakkilare ko pellita ko waɗugol ɗum ko soobe mum ɗum ɗon holli en wonde si jurɗo o fiɓi hunde ka ɓernde makko ƴetti décision torki allah allah atnan mo hunde ɓe forta ɗo ni ɓe furɗiri ɗo ni ko ɗo ɓe hunji alqur'an pari aray ko en ɓeydu wakkilare min weltari men tuuɗe allah subahana taala yala tawintimɓe tabintinnaɓe ko ɓe hunji ko ha sika ene kadi hunjagol alqur'an are nden waweno nde wawa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المؤلف رحمه الله باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك يتي الله سبحانه وتعالى تدد ماون تو سنيد حند يتي ينتري يجولي ان لا محمد صلى الله عليه وسلم او مو نولي ميدن سبو يرمد يجولي صحابه بن فو o juula e dendanangal jokkuɓe diina ka nelaɗo jokkuno kan yo allah jokki en kan diina allahumma amin walli fiiɗon ɗo yo allah yurmingen yurminamo o addingal dambugal ɗo e nder dambugal janal fi moƴƴugol jikku ngal ɗo dambugal tosokal ɗo wongal e nder dambugal moƴƴugol jikku ko ngal watti 89 wi babu dambugal istihbabi yiɗegol bayanil kalami ɓangingol haala wa idahihi e laɓɓingol haala kan lil mukhatabi wonde wonaɗo e ewnede on wonaɗo e yewtede on wa takririhi e fillitagol haala kan fillinnoka li yafhama fi yewteɗon yo faamu haala kan ida lam yafham illa bidhalika si tawi o famata haala kan sina ɗum si tawi o famata haala kan sika fillitaka fillito si tawi a yewti goɗɗo yewtumo haala laaɓu ka feeñu ko tawi ɗum on ɗumantinnaki wowla haala laaɓu ka ndaara niveau makko on yewta ko feppodiri e niveau makko on no o famirta noon yimɓe ɓen fof fotata faamu si tawi o lanni tike ma tawani ko noomi mi wowli lanni ko nu hannde kadi kadi haɗe ala ɗum feewno ko mi wowlata fellitanomo haa o faama ko ɗum ɗo woni needi e jikku moƴƴo wota woltunde wotere woɓɓe goo faama woɓɓe goo ronka faamude yewɗa inna ɓay min mi wowli lanni ko yeeso mo ngon fof mi wowli si tawi no wotto woɓɓe hiɗa anndi hayso ɓe lannitaki kono ɗa anndi ɓe wawata faamude konngol ngol nde wotere fillito wi neɗɗo no takkora fello sabu muusu ɓaawo mo wondi nalmaki siru sayra do'afaikum yahe yaadu lowɓe ɓen tadaru wonɓe yeeso ɓen ɓurɓe yawde faamugol ɓen joɓ ƴetta ɓen noon tun luttuɓe hay si luttiti sina ɗum yaha luttita seeɗa ha tawa ɓe wonduɗa ɓen niveau ɓe wonduɗa ɓen ko seeɗaɓe ni o addi e ɗiɗo hadisaji ɗiɗi ko tindinta wonde hihi haala kan no yiɗa yo ka wonu laaɓu ka pos faamini ka
si tawi yewtaɗo on no hato jinne fillitanede o fillitane ka o waɗi daliji ɗin ka makuji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. oɗo hadis mo atti addude ɗo ko kanko watti 695 hadis aji bi deftane fuɗɗa jangede. an anasin o yitti anas ibnu malik radiallahu taala anhu anna nabiya sallllahu alayhi wa sallam wonde annabijo allah kana o wonino ida takallama si o wowli bi kalimatin konngol so maki konngol aadaha o fillitoto konngol ngol halathan laabi tati hatta tufhama anhu ha konngol ngol faame e makko, konngol ngol faame immorde makko ha tawa fof andi. wa ida ata ala qawmin si o ari e yimɓe fa sallama alayhim o salminiɓe sallama alayhim halathan o salminayi ɓe laabi tati. si tawi ɓe famali ka aran e ka ɗimmum o watta e tammum laabi ko salamu aleykum deƴitina ɓe falaka min ata yande accimi yaha salamu aleykum si deƴƴiti tawawi ko joni o salmina ɓe laabi tati so wini assalamu aleykum wa rahmatullah ɓenni wa aleykum salam rahmaka o fititata ko kadi de ɗon noon ta fama ɗe o wonde so hewti a inni ɓe assalamu aleykum wa rahmatullah ɓenni wa aleykum salam assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum salam assalamu aleykum wa rahmatullah ina minani laaɗo so ari notti e yimɓe o salmini e laabi tati. si tawi ɓe famali ɓe salmiti o fillitoto, si tawi ɗon kadi ɓe famali ɓe salmiti o fillitoto. dalil mum goɗɗo ari Seydina Omar sonami fayu o ari o salmini ka woɓɓe ɓe salmitaki, o salmini kadi ɓe salmitaki, o salmini ɓe salmitaki. ko imma ko Umar ari ko woɓɓe ari ka Umar ɓay woni tati nangilal makko yi tawi noon Seydina Omar tawi himo jakki mo woodi ko jokki woodi ko o kipi e muɗum ɓay noon o hettoy ko arti noon ɗaari ko mbo salmini ɗum ko kon ko kaari dow ni waɗo tawi yahino ɓe fof ton ko honɗum a salmini ɗon tawi lan occupi e goɗɗum mi arimi tawi e yahino kon defuma ɗum o innelaɗo men sallah sallam mi nanimo maka sa salmini laabi tati mi salmitaka yahu o wini sina ɗum nu sina o hadise ɗo la aw jaatuka darban musineno ɓawma kon seeɗa holli ɗo ko si tawi salmingol laabi tati ngol ko si tawi ɓe salmitaki sina ɗum sa salmini nde wotere on tigi salmitiki hara e haala ala kala ko habbotoɗa ko bisimilla ma joni habbelami mi yaltami tawa on toon ko noon ka yewtugol konngol ngol laabi tati wonadema kala ko maaki woni kono yo yimɓe on nani kono yo yimɓe on nani kono yimɓe on nani timma contani wahide isnayi salasa na ɗum de ko imma si tawi o landitama mo wawi fillitade laabi tati ma si o soyi no wotton ɓe famali o fillito laabi tati ɗaɓan yewtereji ɗi no woodi goɗɗigo no hato jini yo yewtaɗon yo fillitane no woodi goɗɗigo hato jina almuhim ko himmi kon ɗo tigi tigi ko haala ko fanda e haala kan ko faamingol yewteteɗo ko ɗum fanda e yewtere haala ko faamingol mukhataba on wona ɗo ewnede o si tawi o famata sina laawi ɗiɗi waɗanmo laawi ɗiɗi si ko laawi tati o famirta waɗanmo laabi tati so fama nde wotere ɗum ɗo nde wotere no gayna ko ɗum woni ko ɗaɓɓa ko so landitike ma ta ɗum mette wona soggo o ñaaɗa ina ko holto haqqille maɗen wonno fewno komi wolata hari honɗum wona e mijitade hari won ɗum ɗo e guerɗe an ko a feytoɗo ala hakkilgo e an na ɗum filitanama ha o faama hadis on rawahu al-Bukhari hadis ɗimmo on ɗo kanko watti 696 wa an aishata radiallahu anha qalat ittamenene men aicha yo allah weltanamo o maaki kana kalamu rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam kalaman faslan yafhamuhu kullu man yasma'uhu allahu akbar o wi
maako nelaɗo on haala makko kan woni no haala sendodirka haala taƴodirka ni so maake nawigol wor tawa tokkay ɗum ɗo e ɗum ɗo a famata ɓeeɗo yaawi haala min mi famani ko ɓe maaki ma hunde kaari darto ka jumla on gasi wo darto ɗon adda kadi o e jumla darto haray ɗo ko halduɗen kon si tawi woni warri ni on tumati haray ko ni warreten nani si tawi en iwtoyi toon arten ɗo on tumati tummodiren ɗo kono si tawi en mani ko de en yahay ɗo en tummodiren ɗo en arten ɗo wor woni laysa faslan hada wasl الإنسان لا يصل الكلام بعضه ببعض يتداخل ويجعل المستمع لا يفهم المقصود تأكد حالك ƴetto ya o mawdu ɗo ukka e o mawdu ɗo wayra ko ɗum ɗa woni wolde fimu o addoya damir o nattoya ɗum e goɗɗum goo tawa ronka andude ko hon siise honɗum wonɗo e mum na noon nelaɗo kanko sallllahu alayhi wa sallam si tawi ko fii ɗum ɗo o woni e makude o maaka e fii ɗum ɗon ha gasa so yilto en awa joni noon ɗum ɗo kadi ko ni kono ƴetta fi kun ɗo gokku ƴettoya fi kun ɗo gokku ƴettoya ɗum ɗa gokku fof jillidira yani tawa heeɗi ɓen ɓe ronka andude tigi on ko honɗum woni ko faanda e nde yewtere ɗo kanko nanon o makirayno o wi haala makko kanko taƴodirayno ka e mana siise be o jokkayno noon ha gasa kadi jumlaji ɗin o taƴidiray ɗi ɗum waɗi heeɗiɗo wo haala kan o faamay ka oɗo haysi rawahu abu dauda ko abu dauda fillima cheikh albani wi hadis on no selli ka sahih sunni abi daoud babu isgai ljalisi li hadithi jalisihi alladi laysa biharamin wastinsati alalimi walwaidi hadiri majlisihi ngal dambugal ɗo kangal watti capanɗe jeenayaɓal o wi ko dambugal heɗintinnugol isga heɗintinnugol jooɗodaɗo wonande yewtere mo o jooɗodi on tawa noon ko yewtere nde harma e karamo kojo jentingol deƴƴintinnugol ina fankingol ma ɗum waajotoɗo fankingol deƴƴintinna jentina tawaɓe ka tolande makko ka majlisi makko manam si karamakojo no yewtude o wiwgol heeɗiɓe wonɓe ɗon ɓe jooɗi ɓen awa heeɗe jentite ma wonɗo e waajade mo faala waajade tawi woɓɓe gono wolde ena acce hakke joni heeɗe ha mi gayrana en ɗo nde toɓɓere ɗo ma goɗɗo goo inna he a jentoɗen ko ɓe wonen e makande ko ma ko ɓe wonen e jangguinde ko ma ko ɓe wonen e waajade ko wonde ɗum ella ala e mum o addi dalil mum ɗo ko honno hadis watti 649 an jabir ibn abdillah ittama jabir ibn abdillah ibn haram al ansari radiyallahu anhuma afan an jarir ibn abdillah al bujali radiyallahu anhu qala jarir ibn abdillah al bujali o wi qala li rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nulaɗo allah on makanimmi fi hajjati lwada'i ka hajju ngu nelaɗo hajjunoɓe na hajju waynorgu e ngu hajjuɗo nelaɗo makaninmi istansitil nasa fanki yimɓe ɓe deƴƴimɓe tawi no yewtere mo ɓe no yewta ko ɗumanna ko faala ɓay nelaɗo tawi fuɗɗaki yewtere joni o inna yeeto jaman yoɓe deƴƴi o waɗi kon faala hollude kanko jarir on tumato emin awa acce hakke awa nelaɗo no faala e makande ɗo goɗɗum deƴƴe istinsat deƴƴingol wa ida quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun ansata insatan jentagol fankugol deƴƴugol nelaɗo yamirimo kanko jarir yo deƴƴi yimɓe ɓen o waɗi ko faala hollude taban si tawi yimɓe mo ɓe no wolirde ka wontiri si yewto o yewti fayda famatake
ko noon e protocole newnaɗo kal islam. Thumma qala reftinlaɗo maaki ɓaawo yimɓe deƴƴi o maaki la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. tawi ko o message ɗo o faala hewtinde ɓe. la tarji'u wota on yiltitoyo ɓawre ba'di ɓaawo an yilto ɗon e ko wonano kon law adol islam kuffaran won ton heferɓe. ɓaawo an simi maayi wota on yiltodoy won ton heferɓe kadi yadribu tawa no piya ba'dukum yoga e moɗon rigaba ba'din daaɗe yoga woɓɓe no soppa woɓɓe wara ɓe. taw yilto ɓaawo am wonon heferɓe wartidiroɓe. si tawi neɗɗo heeɓi nema o hutori nema on wota o haykonɗo nema o yiltitoyo kadi e lette. kal islam tawi ɓiɓɓe adama ɓen ɗon hari hewti nokku goo, hari wuli tooñe ɗuuɗi waridiro e hoore ni nala ni. joma jungo joma koyngal ware ma piye ma jawdi mum jatte ma sasine tawi ko yargol beere e waggol zina e hollugol doole e mantorgol askoji muɗum tawi ko ɗum fewndi. l'islam ari itti yimɓe ɓen e ɗum yimɓe woni nena goto baba goto innama almuminuna ihwatum fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. ɓe fof ɓe woni nena goto baba gotoɓe, ɓe fof ɓe woni jokkuɓe enɗam, ɓe fof ɓe woni yurmodirɓe, ɓe fof ɓe woni newodirɓe. lanumaki ɗum ɗo ko yo mare, ɗum ɗo ko yo hiwe. ɓuttu wela heɓude, pottal wela heɓude, jogodirgo wona nene goto baba goto wela heɓude, fottugol e hoore ardiɗo goto wela heɓude. ɗum noon allah waɗi heɓike. allah waɗi nelaɗo kanko woni ardiɗo, kanko woni yamirowo, kanko woni haɗowo, kanko ko fewuɗo, ko nunɗuɗo, ko moƴƴuɗo, ko yiɗanɗo e mofte ɗen moƴƴereji. o jama on kadi woni ɗoftiɓe, woni nanuɓe, woni jaɓuɓe, woni yiɗodirɓe hakkude ardiɓe ɓen e ardaɓe ɓen. wi ɗum ɗo yo yaare ni. wota won ɗum ko ɓer gurɗa gandan tum ɓay lanno andi o wurat o luttata wurude. somi maayi wota on yiltodey ka wonno ɗon ɗo law hara ɗon wartidira woɓɓe goo wara woɓɓe goo. ɗum ɗo shahidu on ɗo ko o message ɗo o falno hewtinde o yamiri jarir yo jarir deƴƴi yimɓe ɓen ha message on wawa hewtude ha ɓe wawa famude. muttafaqun alayhi. hadis on no fotta e sellugol muɗum. dammugal ngal ɗo dammuɗe no raɓɓiɗi ko ngal ɗo watti capanɗe jeena e goho babul wa'di wal iktisadi fihi. dambugal fi waajagol e hakkinɗinnugol waajagol. iktisad ko hakkinɗinnugol ko économie ɗoyte al iktisad économie. hakkinɗinnugol waajugum hara ɗuɗɗina naali waajeteɓe ha ɓe fof ɓe haaɓum ɓeyna ɗo ɗum ɗo ɗo dey ɓe maakiɗo kono min wonno ɗon ha fayde haaju an fof boni. idan yon tigi waajo wota o ɗuɗɗin ha. qala llahu taala allah towɗon o wi ka hollugol en wonde waaju ngun hino moƴƴi. o allah subahana taala wi'ani nelaɗo mum on tuggi e makko fi yo taggo e mofte ɗen fof ud'u ila sabili rabbika bilhikmati walmaw'idati lhasana wa jadilhum billati hiya ahsan. ud'u noddu an nelaɗo noddu ila sabili rabbika faade e laawol jeyɗo ma. noddu e laawol jeyɗo ma on ɗum ko allah subahana wa taala laawol makko o diina makko kan. kono noddira bilhikmati wondude e ñeeñal e faamu e waɗugol hunde nden kadi hani wadde ɗon. hikma huwa wadu shey'i fi lmakani lmunasibi lahu, ko waɗugol hunde e nokku ka foddi nde fodda e waɗede. woni ko konngol ngol wowlangol kangol hana wowlede ɗon eno ngol hana wowlirede ɗon. siko golle kadi golla golle ɗen fewdo kadi hana gollede ɗon eno ɗe hana gollirede ɗon. ko ɗum woni hikma. o wi noddu faade e laawol jeyɗoma on kono hara ko hikma noddirɗa.
wal maw'idati al hasanati e waaju moƴƴo waajoɗa ɓe waaju moƴƴo konnguɗi moƴƴuɗi konnguɗi hollayɗi wonde hiɗa maapaniɓe ɓe wonɗa e waajade hiɗa yiɗi ɓe hiɗa yiɗani ɓe hiɗa anani ɓe hiɗa faala yo ɓe daɗu no daɗirɗa noon woɓe no sikka ko wiyete hikma ko salagol yeddugol ko boni kon no he taw si mi wooli ɗo joni ɗum moƴƴa ɓe ara ɓe créé probléme ɓe wona yeddodiral joni tigi tigi on ko mo be yo jokku ko jokki kon mo be tetto oya woɓɓe ko noon famire hikma ara tawa yimɓe no wadde ko boni acca ɗum tawa wiya ɗum ɗo moƴƴa ɓenno nayi ɓe wiyata goɗɗo ko woni wowlude kon ma kone wadde ko moƴƴa fes ɓenno rinɗi na noon na ɗum woni hikma ma ɗum woɓɓe ko faami ko ya aru rin tawtaɓe e ɗum sa tawi ɓe waɗa golle yette soɓɓen tawtaɓe e ɗum waddon ɗum inna kono no ko hikma o wo ya ar tawtaɓe tawi ɗum moƴƴa sina ɗum hara e addi yeddodiral na ɗum de hikma na ya wayru ñawoje ɗen hikma laysa taghiru l ahkam wona sandugol ñawoje ɗen ko andugol ko honto rewata ha ko ɓe woni wadde ko moƴƴa ko ɓe anda ɗum moƴƴa ɓe acca andi nanno goɗɗo go e yimɓe jamat tabligh mo waajo Sénégal o inni himo yewta fi hikma on o inni so ari joni tawi bareeru no maɓɓi ƴiyal ngal ala e hunde no muyta ɗon no ngoola ɗon areni yeyi ibno dari ƴiingi ala hunde e yangoɗo mere fof ibno ñaaranin ɗum ɗum gasa ndu ay tutta e ƴiyal ngal ndu maɗɗo bellirmo ma ndu ŋuura kam fede jokku lawol ma so fala e ndu accutu hara gere waɗali ɗaɓɓo hure tewu moƴƴere juɗa ɗum ha ɗum uura aɓa wallina takko mayru ɗon acci pottuɗa ndu suusi ndu tawi ɗum ɗo ko huyre ɗatunde ndu accitana e hoore mayru ƴiyal ngal ƴetta huyre ɗatunde nde to ñaama mana weeɓi tan ɓe ko moƴƴi kon jeeja docteur jo docteur jo adda e lekki wonde jeeja nawnu ɗon accu fi Allah ƴettaɗe comprimé ji accu fi Allah piki de waddo he Moussa ɓurdoy ko intérêt hombo intérêt nawnu ɗon kono ko intérêt si docteur jo no wawi nangude laamu ɗum yaha kono ɓayhi mo andi si o tewtike nawnu ɗon wonde hade nawnu ɗon no pinti pantano no yenna hey acci tan hey mus onon o yurmatake onon kono o jeejamo ɗon waddo heeyi kori Moussa ɗum ɗo sa ƴettimo hara ɓutti mo waɗanamo ɗon ha waɗanamo lekkiki awa an kadi an noddo faade e Allah an kadi ko ni hanɗa waɗɗirde ɓeɓe wonɗa e noddude ko ɗum ko faala wiide en ɗo kono hara naya sukkin kadi andi lekkele ɗen si tawi a ɗuɗɗini ɗo gasa lekki kin tigi wontoyta tana o addi ɗo e hadisaji ɗin hadisar noon ɗo kanko watti 697 an abi wa'il shaqiq ibni salamata ittama e oɗo qala o wi kana ibnu mas'ud wonino yudakkiruna fi kulli khamisin marratan himo waajotono men andintinna men alkamisa nder yontere nden laawol gotol yontere nden laawol gotol waɗanta men muhadara fa qala lahu rajulun gorko go wiimo ya aba abdirahman ene ben abdourahman lawadittu min mi yerinoke annaka no an tudakkartana a andintinamin a waajoto men kulle yawmi ñande o ñande ko yewtata men ɗo ko no naata ka ƴiye no walanimen no wondere men e nafa kono mi faala arana alkamisa tun ñande o ñande hara waɗana men yewtere fa qala abdullah bne masud wi ama innahu mursella ama innahu ma amma innahu yamnauni min dhalika
amma min no haɗanmi ɗum anni wonde min akrahu miɗo añi an umillakum nde mi haaɓinta on nde mi watta ha haaɓon wa inni no min atakhawwalukum bil maw'idati miɗo ƴewtindo on waaju takhawwala ko darugol yolde miɗo darana on fi waajugol yolde mi anda ɗo fewno ɗo on ɗon ɗama on falama waajede fewno ɗo no foddi on ala mapundeji on ala ɗuma takhawul yani ko darugol occasion ha anda fewno ɗo hi ɗum ɗo no hani wadde fewno ɗo كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا وننلا صلى الله عليه وسلم ونرنو هimo hulanayno men kadi waajungun sabu hulgol ngaamelo e hoore amen hulangol men ngaamelo ma hulangol men haaɓugol sa'ama ko aamugol ma ko haaɓugol si hunde fillitike na modi hey mi ronki ɗum mi kay aɗa ɗon ko waajuji tun kamɓe ɗon ñande darsuɓe assalamu aleykum subaka ara ko hey mi ronki ɗum sa'ama ɗum ɗo holli wonde nelaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam waajo ngun wona ñande o waajotono o daranayno ɓe ko tawata ko fewno ɗo hi wonkiji ɗin fewno ɗo no prépari ndi kala ko sukki ha wo hay ñamugol si tawi sukki taway reedu ndu haaɓay tawi anta reedu ndu haaɓi taway ñamete welɗo tawa welaka hunduko ande kadi an reedu ndu haaɓi si ɗuuɗi si woni noon joni hane ɓoyi ha ɗon hara hay ko mettino no weli ko waaju ngun kadi ko wana noon o wi na yon tigi ɗuɗɗin ha ko yo ndaaru ko tawata ko ɗum ɗo ɓe haaɓata muttafaqun alayhi hadis on no fotta e sellugol muɗum yatakhawwaluna ay yataahaduna taahada aw taahada ko darugol wonde ƴewtagol taahadu bil qur'an fa innahu ashaddu tafallutan min al ibli min ma'aqiliha wi ƴewte alqur'ana on darte wonde alqur'ana on sabu no alqur'ana on wawi sortade heña hoore ɗum miɗo hunji alqur'ana a wallinide to ñande ƴantoyaɗa ɗum a wi ay nande ɗo ngol cortewol ɗo ko kangol ni mi fayti a warayde ay wongol go tawa cikkoyke wongol go ɗum ta'ahudu janggen oɗo hadis fotoɗe hannde wota en watta en haaɓu wa gollitire dambugal ngal inchallah oɗo hadis heɗɗo ɗo kanko watti temeɗɗe jeego capanɗe jeenayyi wa an abi al-yaqzan ammar ibn yasir ammar ko abul yaqzan ko ɗum wonno sowore makko nden bey yaqzan ammar ibn yasir radiallahu taala anhu qala o wi'i sami'tu rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam yaqul mi nani nulaaɗo allah on hino maaka inna tuula salati rajuli andu tabiti wonde juutugol julde neɗɗo gorko julde makko nden juuta wa qisara khutbatihi e raɓɓuɗugol khutba makko on ɗon ɗo ma innatun ko maande min fiqhihi e faamugol mo ngol ɗum ɗo no holli wonde hara e mo faami si tawi julde nden no juuti khutba on no raɓɓiɗi jagamen mi namen famɓe nan fa atilu salata juutinde julde nden wa aqsiru lkhutbata raɓɓinɗinno khutba on ɗon ɗo wano si tawi ko haala wota wonɗa e wowlude ko arabu tun wonɗa e waɗirde khutba ma on tentini haraɓe wonɗa e waɗande khutba ɓen fopp hiɓe nana arabu ɓeɗe waajorɓe alqur'an on par ce que ko wonɗa e janngude ko alqur'an ko waaju ƴettoya corteji ɗi tawata sujet mo yewtuɗa on tawa ko ɗen aaje kadi ko ɗum tindinta ɗo mumtas ala ko waajore ɓuri alqur'an ɗum hatoñinaɗo ɗuɗɗina khutba on kono amma joni wano enen joni ko ya ƴettu e arabu on natta e haala ma kan fare konti joni khutbaji ɓeya ɗiɗi woni khutba men goto ɗo si ara ɓenɗinni ha
arɓe ɓen fayda ɓe wawata naftorde dan ɗum ɗo kadi ɓurɓe ɗodde ɓen e wonɓe julde ɓawa maɓe si alqur'an o janguede ɓe anda ko firi ɓe anda ko firi idan ɓay wiya khutba ko waajagol aray ya wawi juutinde seeɗa fii yoɓe faamu ko falɗa yewtude kon ka khutba maɗa on to maɗa juutina kadi julde nde rawahu muslim ko filli hadis ko imam muslim wi ma innatun bi fatihi bi mimi maftuhatin mim masiraɗo dow summa hamzatin maksuratin on to maɗa hamza ɓaawo ɗum hamza masiraɗo ley ma i summa nunu mushaddadatun refti nunu kadi waɗaɗo siddal ma inna ɗum ɗo ko honɗum firi ko ni masirte ma innatun o wi manamu alamatun dallatun ala fiqhihi ko mande tindinayde faamugol oɗo almamijo raɓɓinɗinayɗo khutba juutina julde nden o wi ɗum ɗo siko ni o waɗi harani ɗon ko mande wonde himo faami mo andi ko honno ko honno khutubinirte kadi ko honno julnirte en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah faami en dina kam faamu selluɗo arsi kan kadi gollitirgol o jaɓani ko gol ɗen kon wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al amin. نعم non ko faljere molanade anni ɓeeɗo ko landi kon ko wo goɗɗo inni o rewirali Allah fi heɓugol aljanna ma fi daɗugol yiite ko woni rewirde Allah ko ɓay Allah yamiri yo rewe joni noon so rewi Allah Allah no waɗno ko faala waɗa ko faala o hande kadi ɗum ɗo ko ɗum ɗo ko finde bonde finde de moƴƴa Allah subhanahu wa ta'ala a rewiraymo raghbatan wa rahabatan anta ta'budu Allah wa anta targhabu fima indahu wa takhafu min adabihi ko ɗum waɗi nelaɗo men sallah sallam ko maaki man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ihtisab ko ya faale joddi Allah ɗin faale aljanna makko on faale baraji makko ɗin haraɗa ko wonɗa rewirde kon ko fiya heɓu ɗum na rewirgol mo tun fi joni a o wiya waɗu mana haray so tawi ko fi tun o wiya waɗu mana mu haray joni ko konti yo a weltora kono ko yani ɓay ko doole ɓay feere ala ida wadde ɓay feere ala Allah noon yiɗaɗo no few a waɗi ɗum waɗiramo ɓay aade no e juulɗo ɓay feere ala ɓe juula Allah yamiri la nde juulude ɓay Allah yamiri lan kono ɓay moƴƴere no e muɗum fiyomi heɓu nden moƴƴere fiyomi daɗo kadi kamba wiya ɗo mo juulaali haray o woni keefeero haray ko kambirnama ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo ko ɗum ɗon woni diina ka ɗum ɗa haray ko finde bonde haray way Allah harɗa tañƴini baraji makko ɗi hiɗa faalaɗi hiɗa yeliɗi joddi makko ndi moƴƴere makko nden hara noon hiɗa huuli kadi ɓay si a waɗali ɗum no ma si a waɗi ko jaɓanalima hara no woodi ko iwtiri ɓaawa ɗon conséquence mum harɗa huuli ɗum ko ɗum ɗo woni dewal ko ɗum ɗo woni finde ahlu sunna wal jamaa wa billahi tawfiq. ɓeɗo landi ƴettugol seron si tawi bonnay korka seron yani ko prévision ne lo waɗugol ndiyan ɗan wattugol ndiyan ɗan ko ɓuri selde ko konngudi karama koɓɓen ko wonde wattugol ndiyam bonnay korka ko waɗi ka ndiyan toon am lahna toon lanɗan no toon e no wodi toon piiji ko tawata jonnay ɓanndu ɗum doole ko ñaamete on waɗata kon fayna jonnugol ɓanndu ɗum doole prévision kadi no wawi wadde ɗum hoɗum waɗi ko ɓuri selde kon ɗum ɗon bonnay korka kam hiɓe yeddodiri koye no woodi gokkoye goo seron hoye tosogoye koye lekki e wano typhoide woodi gokkoye ni koye ɗum ko lekki tum fayda woni toon na fayda amlah koyete amlah lanɗan ala e muɗum ko lekki tum lekki typhoide ko gokku tun ni ko janɗa foti ɗon andi butayo koye ka woɓɓe wi siko koye ɗon bonnata
ala kulli mo watti o taju ngal ñallal ɗo ngo yoɓoya ngal wa billahi tawfiq.